Matthai bunglei sari Jesu I muimel thlengnak niruk nu a Jesu in Peter le James le anau Johan kha tlangsang pi para akai pi I anma long an chule anmit mu rauri a Jesu chu a muimel a thleng o amai chu ni bang in atleu I ani puan chu mitlet thei khopin arang chui nu a dungthlun tu pathum chun Moses le Elijah le Jesu thon thurua ore ro in anmu chule Peter in boipa hitoki kan hi a tha tuk nadu mi asi a chun ria buk pathum in kan sak ding pakhat chu na sang a pakhat chu Moses sang a pakhat chu Elijah sang a tia Jesu hna ati chuti I atong re ro lai a atleu zet mi me ro in arun zel hai I me ro sung in o pakhat in hipa chu kadu do zet mi ka fapa asi apara kalung akim zet athu ngai u tia ati chui o chu dungthlun tu pol in an thei tika an ti tuk I leilunga an bok Jesu chu ara I atham hai thau u ti hla u ati chutika an hun zau I Jesu long asi kha an mu tlang pari sin an rung tum tika Jesu in hi nan mu mi hi milai fapa thi nak I sin thoter asi hlan chu zoman nan sim lo pe tia felte in acha chule dungthlun tu pol in Jesu chu zianga so dan thiam pol in Elijah ara masa ding tia anti tia ansut Jesu in Elijah chu ara mai sa tak tak ding I ziang hwa ama in arak tim to cha ding asinan kalau sim Elijah chu ara thleng zo I mi in zo asi ti an thailo ruang a an du tokin an to siat asi chuvek thau in milai fapa khal hi an to siat ve ding ati chutika dungthlun tu pol in asim mi hi baptisma petu Johan I thuhla asi ti kha an thei thiam Jesu in khosepol mi adamter misen pi hnen I an kir saltika mi pakhat chu Jesu hna ara I amai a khuk bil tashat in boipa kafapa hi zangfa ram o merai anei I anat atho tika chun olok song ngai asi meisa sung le tidai sungtla a apai otheu nadung thlun tu pol hna karat pi na in andam ter thailo tia ati Jesu in mo zumnak mal le miswal mipal pol ziang tik tiang so kalo umpi hri ding ziang tik tiang so kalo zoi hri hai ding naw hak pa chu ka hna rat pi u tia ati Jesu in khosia chu suak ding in akok I naw hak pa I sungi sin khosia chu asuak chui sin naw hak pa chu adam chun dungthlun tu pol chu zoman I theilo in Jesu hna an ra I zianga so kan ni hwa in kan doi suak thailo tia an sut Jesu in nanzum nak amal ruanga asi fiangte in kalau sim an tamchi tia zumnak nan nei a chun hi tlang hi hitok I sin khitoka thono nan ti a chun a thon ding ziang hwa nan to thei ding asi tia ati asinan thlachamnak le rol ul nak long in adoi thei asi tia ati Jesu in athi nak thu asimsal dungthlun tu pol chu anzate in Galilee an ton khom ok tika Jesu in an hna milai fapa hi milai kut a pek asiching ding I an that ding asinan ni thum ni a thoter sal asiding tia asim dungthlun tu pol chu an ria asengai ngai biak in ngun khwai pek nak Jesu le adung thlun tu pol chu Capernaum khwa an thlen tika biak in ngun khwai khong tu pol Peter hnen a an ra I nan saya pa hin biak in ngun khwai apemo tia an sut Peter in asi ape tia ati
Peter chu in sung i alu tika Jesu atong mai sa i Simon ziang tin na ruat hi leitlun siang pharang hne na zo in so ramdang i sin thil lupi man asilo le ngun khoi an pek ramsung mi in mo ramdang mi in so tia asut Peter in ramdang mi in tia alet Jesu in atha chuti asi a chun ramsung mi chun pek atul lo ti nak asi chu asinan himi pol thinheng tar kan du lo churuang a tili a va fe ola siau fathak o na o mai sabik mi nga ka sung a nang le kei sang a biak in ngun khoi pek ding tok in tangka na muding chumi chu la ola va pe o tia ati